तुम नेपाली हो? जी, I am certificate. अयो वो गलखान वाजो जो गलखान है वहाँ अब बखदर गलखान वाजो ना उन्होंने नहीं सुना वरा यो खबर तक सिर्फ यो खबर हो रही हाँ घटी तासु सिर्फ 3 सेकंड सिर्फ दा शीशा उठा कोई जमा तंदे गोरे सिर्फ दगा खाना लगवंदे खाना लग दा शीशा उठा गोरे 3 सेकंड दी किली तबर सरे त गोरे सिर्फ 3 सेकंड ले सिर्फ टोटल 3 सेकंड पे लगी गोरे तो सिर्फ दी किली तो गोरे बारा दी किली तो गोरे गोरे यो खबर तक कोम अले बमुन कामयाबी गुदाना टिकटॉक में है बड़ा दा का तमाता डबल टेप हो गयो कोनो दे से खान की गमना अल्लाह शुक्र दे जदल त मेहनत को खपल मजदूरी को او زما د قسم وي ار پختون لا غاړه ورکي وګ ورکي خاطر دا خرچا دار چا کومن مو انګور کا انګور څه ته یارا شو افغاني ورور پکشته جوړي کې د انګور څه ته وي صرف د کلی ته ګوري برخه د کلی ته ګوري ځکه کوم ځای ته زه واجد ملګری یم قربان نشه انګور یادوم انګور څه ته وایي نه نه پښتو کې ولیکئ پښتو نه پوهېږم وروره په سلامونه وعلیکم سلام بخیر دی امان الله واړه پښتو کې ولیکئ دلته یم افغانیان وروڼه نشته هغوی خپلې پښتو لیکي یار ستا د زوی ښځې ته انګور وایي څه شی ستا د زوی ښځې ته انګور وایي زما د زوی ښځې ته انګور وایي ستا انګور هغه انګور یادوي تاسو نه تعلیم کړی لسمه ابي خو شهید خدا وي خدا اور ودا راغه بلیک راغه دا باندې ورګه مړته دا انګور مطلب به پیدا مړ زما دي جن ته وستا په لسم کې دا پټیو انګور وي پیدا ولا کا پروايي مکوا دسه نو ته چې تخپل جو مو استعمال خدا انګور ورځه دروازه خزه توي دا مړه د خره وي عادت وي دي ته وي ټول بشري کډه ورته غزان په شپېلې کوا او خزان په شپېلې کوا تیرې خیر سیده ساده پښتو نه مړه وای ځان په شپېلې اپرینا بس مننه خاصه دې ډبل ټیپ وګورئ شاوي بس پوه شو وګوره دا ډېر وخت نه ماته داخله کړی ها دا مې بل تجربه وشوه وای ځان را باندې وای ایته خدای تبا کدا نه وای او د چا باندې دونه پښتون قوم دی ګوره زموږ د پښتنو دیږي کې پته لګي زموږ سلا یې ونه ده زموږ خبره یې ونه ده زموږ لهجه یې ونه ده څوک وایي انګور د زوی ښځې ته وایي څوک وایي ما په ځان وغیا څوک ستاسو زه د چا ومنم په دې کې زموږ دا مسله چې ده دا دونه دا اوږده شوې ده دا لانجې او ګونجې چې شروع دي ولې زموږ ژبه یوه نه ده مسله جوړه راته اجنیرا د میسج وګورئ صبر وکړئ کوم د ته پدشمن زه چېرته هم غلط کمنټ نه کوم مننه بېګره زه پېژنم کسان پېژنم انګورې په انګلیش کې خو نه انګلیش کې کې ماما غنا په عذاب یما سو کوم ماما غنا په عذاب ها او معروف د غنا په عذاب سو کې قربان دي شم د دې غوړه خپل مشوره ده چې ته یو پښتون ژیګ پښتون د صرفات نشته ژیګ پښتون په وګونو چې یختي صحیح مطلب دې ځان پېښ کړه ها معروف هغه ژیګ پښتون د سره یې کنه ژیګ پښتون پاګه ځان وغایا یرا اس ار کې قربان دي شم مړ په یو هندو بڑخې نه ورته عزت مې بلاک کړ یار ها دا قربان دي شم دلار څه بشي زه یې باندې سار ناشته زه قربان دي شم ستانه خو خلاص شم زه د په خزه دي سور شم زه ته ډبل ټیپ کو تا کما ته غلط کوم څه لګي شوقي شوقي راغې ماما څنګه خیمه شوقي ته په خزه دي لرګي ومنم په یو هندو بڑخې نه ورانه زه عادت د زما زستا سره نظر انداز دا اوس خاندانی سره ده ها
Sekejap. General, punishment tak aku minta kapas we. General, punishment tak aku minta kapas we. Buat punishment dulu. Pakcik pun tak buat punishment. You kalah dulu, bukan saya. Awak kalah dulu. Okey, sama-sama kalah. Sama-sama kalah, you buat dulu, saya nanti buat. Bukan abang. You pun gapter juga, bukan awamnya level sampai 37 kan. Jadi banyak apa maksud dia? Banyak alasan apa tu Banyak you itulah inilah itulah. Bukan bang, awak gapter yang paling bagus sebenarnya. Dia kalau saya kena suruh dia punishment lah. Mana boleh tu macam. Teman lah. Minum dulu korang. Telur je pun. Telur je Arzu. Ni. Baca bismillah, minum dulu. You ini telur tapi you tak ada itu you punishment itu saja pergi ambil telur dululah. Astagfirullah. Apalah you nak bawa buat apa? Ini rezeki lah. Janganlah. Tak ada. Mana telur tu? Pergi ambil telur dulu. Saya mau tengok telur itu dulu baru saya minum. Tidak. Bukan. Ini sekarang dah pukul berapa? Tak boleh lah. Pergi ambil telur dulu. 7-Eleven tak ada telur lah. 7-Eleven pun dah tutup lah. Oh, dia suruh 7-Eleven tak ada. Lepas tu dia suruh kita minum telur. Kita dah menang tadi. Kan, awak buat dulu. Nanti awak suruh saya punishment apa-apa lain lah. Oh, tak boleh lah. Telur jugalah. Okey. Saya tak boleh buat apa-apa. Awak tak nak buat sebab awaknya bos pun ada dekat sini. Dia nak marah saya. Bukan. Ini you kasih bagi telur. Kalau you tak boleh buat, macam mana you suruh saya buat? Ini kita satu kali ini past time kita main ke apa? You cakap makan telur. Okey. Kalau you tak boleh buat, kenapa you suruh I buat? Tadi dah 3 kali punishment. Apakah Saya bagi cili, halia, itu barang semua saya ada. Kalau you suruh makan, saya makan. Itu semua saya ada. Bawang putih ada, halia ada, cili ada, apa ada. Semua. You makan itu semua. Ini telur, you suruh I makan tapi you tak ada. Macam mana? senang je. Apa awak buat dekat lain? Saya tak boleh buat apa. You tak nak punishment. You tak boleh buat apa. Ini saya buat tapi you kalau saya dah menang tadi, you tak buat macam mana? Tak ada telur. 7-Eleven sudah tutup. You punya sultan pun marah saya. Dia pun suruh you jangan punishment. Okey? Assalamualaikum. Tak apa, saya buat sajalah. Ada yang tak nak buat macam mana? Telur you tak ada. Astagfirullahaladzim. Kalau telur tak ada, saya mau ambil dari mana? Itulah, janganlah suruh saya buat telur. Okey. You makan 1 bawang putih. Sebab tadi saya tak ada. Okey. 1 bawang putih. 1 biji yang besar ni. Oh, 1 biji besar. You saya bagi tadi 2 saja. You matilah. You jangan siap. Bukan bawang putih. Maksud? Bawang merah yang besar. Saya tak ada tadi. Oh, bawang merah. Bawang merah tu pun you suruh kawan potong. Kalau saya cakap dia potong, percaya tak? Itu pun bekas potong saya ambil. Macam you makan tadi je lah. Kalau ini macam you tak percaya saya. Okey, Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.